ron alam kia puthak lamplar kipi Vir Sambhutan Phonglo National Freedom Fighter aphan ingdeng pharui sirap likep kachikimo Karbi United Baptist Church Town Church Hamrenalong Church Council Assembly ni thomamai kangni mesen pen ke pajur Birta kemi arjuik tha ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan Birta kemi lapu henlo The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi Karbi Students and Youth Council Haurakhat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan akijoy pen science la pen mathematics aloke than ponji aphan our sai piponlo Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmukak apor lake por phai ke thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen pong mali ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang ton alam kachini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573 Kardom pinyada babirta long penilisami mirin hansepi pini birtang ton pen arjuponik tha Jaluk lang tengalong tin keron ke chok chepo alam ki ke klang pothak chinthong BJP Mondal Committee amai phu Samson Rongphar hemalong phirang kya mai kangipong Nijang Karbiang long ke parlo lakha ke thom chinthong constituency ke parlo Jaluk lang tenga polling station Rongkang nang lekthea rongalong ke damtang tin keron ke pachetang tidet puap puthak chinthong BJP Mondal Committee klambang phubang phila pen rongkang nang rong asar Rajiv lekthea tumpen chingrum si BJP Mondal Committee amai phu Samson Rongphar hemalong phirang kya mai phapon Bangso amai long kaningje ponatengke militum bangjo ka phanta ke plak ponave lapen muthe ke damtangar ni Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang nangka humre hut alang lituma rong amen Alice Kipidona phai pen ke bat chera jok masapso katora bangke dokok lupusi nang pachini dun ni phai kresi ni ke klanga beta bangka ahok kali lapen la masalam the bangka ardi ka velam thi kusni tum jong namge athela bangka la lo non ha jong rong sa thema taneng ji daglo hala maso hut hemtun si tin ko ni na si hala maso hut alis kita kom chat lapen api bangka Ciwala dong si puludang ta atau hemcer hemplak tapi ni tu si api bangge seperti mesti aku pacitang tu lo asal lalu la penisi bangke hala Mondal Committee atau pen amuni langjajai polam theda bakta sambil bangta ansur kavelam mate adi kavelam lo atheda bangke ni tum jin Mondal Committee mate MSC sir pen BDC chairman kado wese labang shopping tum hadat thonam lo ni tum lampar mate Aji pipa alam ke lano te dak Mondal presiden secretary teman ta chu ting kiron alam si CM phanta akoy do pon kok puna si kichok ating ta lang nitum CM nang lodun puta lang tum phan Mondal teman si jordet pu stella ka hokalam kali lage nitum rong asor nilisia sa thelo nilisia lit pidona phi si pidona tumbang si la si don thongkep don flikkep don phokep ape bar bange sim du de don nili alis ke pini ligi hemtun ateng an tin ko ma si don kora thongpi lo non PMDC sar banang than thulo te hemcher hemplak ta nang tum rong silo pon la tumanta alis en ponenoi pomasi ala sot ating bar bang ating komcher posi ipan banat cetang kimi ki choke nang tum lipat la ponon la peni tum na chuni di don ke la heno anso se pangtang na anso se non ke bang fuji na parak thegi pan ke ni tum ke sar phanta chuning gidon lo la pen Tuliram sar phanta chuning gidon lo Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbiang Long Live Dimasa Sahidya Sabha Karbiang Long District Committee aru atum chepatre piponsi kedam tang thang ni phai krehiniar ni dilaji mithi phangalong vir Sambhutan Phonglo National Freedom Fighter ingdeng pharoi sirap likep Martri Day chikimodun Dimahasa walong pen chenglo Karbiang Long along ta prek jam Dimasa khai ke do tumalong vir Sambhutan Phonglo National Freedom Fighter ingdeng pharoi sirap likep Martri Day kachikimodun asonsi kedam tang ni phai krehini lumbajong constituency ke parlo diphu mithi phang dilajia longta ada por phai sirkep malompen chikimodun padu
Bangso kachikimo padopon det penapi Dimasa Sahidya Sabha Maipu Pani Bhosman Haflong Barla Penchun Bang Sadia Brad Kem Praya Tumpen Patirpi Ponsi Radamai Padoponsi Mailong Ponglo Akai Lamo Anut Pen Anuti Hekpen Tan Bachinipon Lapen Ajo Opor Sitami Dimasa Ahemton Along Adon Tinta Kendelai Tikai Dunpen Kachikimo Padopon বীর সমুদ্র পংলৰ 140তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী পালন কৰিছোঁ বীৰ এইখিনি সময়তে কওঁ বীৰ সমুদ্ৰ কোন বীৰ সমুদ্ৰ আমি আগতে তাক বীৰ শব্দটো আমি সম্বোধন বুলি আমি জানো সম্বোধন বুলি জানো তেওঁ যেন মাইবানৰ অঞ্চলত লংকাতে জন্ম হৈছিলে ব্ৰিটিছে ডিমা ৰাইজী লৈ যোৱাৰ পিছতে এটাংকেশ্যন কৰাৰ পিছতো ৰাইজে সুখে শান্তি আছিলে তথাপিও পিছৰ পালে কি হ'ল শোষণ নীতি কিছুমান আহিবলৈ ধৰিলে বেলেগ বেলেগ পালৰ পৰা তেতিয়া সম্বোধনে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি এই ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁ থিয় হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ওপৰত এগেইনষ্ট থিয় হ'ল এতিয়া ব্ৰিটিছ ভাবিলে সি মানে আমাৰ কাৰণে পাছত দিগদাৰ হ'ব গতিকে তাক প্ৰথমতে লিউনেটিক ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পাগল হৈছে এই পাগলৰ কথা তোমালোকে কাকো কোনো সুধিব নালাগে গতিকে আমি সৰুলৈকে আমি গম পাইছোঁ যে সমুদ্ৰনে পাগল হৈছিল তেনেকৈ গম পাইছিল কিন্তু একচুৱেলি আচল কথাটো সি মানে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত সি মানে পদক্ষেপ লৈছিল শোষণ নীতিৰ ওপৰতে News Report Karbi Anglong Live Atur Bamboo Industry Bangso Atur Bamboo Industry along nangli tumlong ikji lake sofa set table bed beleng hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbi Anglong Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along Humri Ikta Atur Bamboo Industry along Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji Lasi Humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apalagi kisu amar iya kong awe thang awe mala amar jiwan na dawai chulo amar iya kong da dulo nge ikron da theulo du ta tumi mu chalo men ke ke in leng pi so amar jiban na dawai ki chu penon asak mu du mi le tu chia ko ke chung kreng u king su dam tan in men asak u dam un loเรียนพร้อมอ่านหลอนมันเป็นกับเอดับมันล่อมานั่นน่ะคือจูทูบอมเลยเรียนคีบทางคนนั้นจูบอมเลย Klardak pen kachini jiapan Troxy Phaiwi Hini Trop Pho Phaiwi Troxy Nerkapalong Humri Ignon Karbi United Baptist Church Town Church Hamran along Ningkan Esek MIP Church Council Assembly amai kibialong ahok atowar pen nang papon longri Bible kimi akita pen ki hum ibriang deng pi cricket hom ang deng so sir ke palong pen Dr Lipson rong pi pen ajok than paklar ponsi kachetong dun arada phan ning pang sampon Jisu Christo phan ke kroi Karbia khayetum pen ke seng Karbi United Baptist Church Hamren rong sopia long thang ni phai ke pen ni phai krehini surihini ra inkore ke thom ingdeng thongkebra Troxy Church Council Assembly mai pi ke padopen Suri armu chingrum donsi arnama phan kero kar cho anparta Klardak arnama lam athipi ki humpon ibriang deng pi cricket hom angdeng so sir ke palong pen than paklar pen ahok atowar pen akaprek atowar nang papon longri to athipi KAEBC CEC Elder Dr Lipson Rongpi Lapen KUBC Hamren Area Council Pastor Reverend Joseph Teron atumpen chethan pon rinti West Karbi Anglong arlo Karbi United Baptist Church a Monduli do anpen Monduli alama chewan repen somdunsi aliralon ipon
Cheng pen Kheroni Area Council Pastor Eldar Sikari Inki Adabakardom Japon. Hamren Area Council Chairman Eldar Rostom Tiso pen Simai Sek lapen Luncheto Japon Anparta Arnamaphan Karcho lapen Kangduga Kardom Ahin Nogong Pokai Arong pen Anan Milik pen ki Japon si Ingsam Jin pen Mai Pajut Pon. Hamren pen Daniel Inki Karbing Long Lai. No nakai laki digital lakai pinakaposi mobile network lapen internet website kido akinang sot thedung binong pupena jok korkan thila pen mahamaya constituency ang bong along kido paklong kam hawara longta mobile tower nang selam pivek nang chipu sarkar along ajak ding kloi pen kachuning ria teng pen mobile tower somponsi non geo network ke long puthak Ningarong GP Ponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tudiram Ronghang, EM Lunsing Teron lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Atumaphan, Kachoro Pon. Kidam tang ni pai crazier ni paglong ka mahawar arat atum ajak ding kloi pen akimang akar I mobile tower nang pivek nang chipu ke hang pona teng geo network ke long puthak ningkarong chepaklang ponsi. Sarkar aphan Kachoro ke pajir pon. Lapen dikrut pi alang sun ki joi kelang aklamalong anta geo network ke longlok ajok ningarong chipi ponsi ke pang thira sai sitami ding ponlo alang lito mahin pen kachi tham ponlaki paklong kama hawara long mobile tower kawi pen ajok ke damtang pin nangan aningkan paphidun nang hupsi thedunga ki sung chitong nang koklo bangso puthak sarkar atumaphan ajak ding ploi pen ke hang kachuning ri pen ajok paklong kama hawar arada phan matha ponsi geo network pi pontanglo Lasi paklong kamara da tumta non pen ki loke charlia tumta online class pen danglok ki sokiun e hutong sikot kachibir tower sai longpon po anparta Halloween ke do donrap ke do tum pen anta chingki jethan akijoy dolo pusi ningje pon la pen jesemet paklong kang alang sun along ki joy ke lang atum kewang atum anta thedunga ke joy dopon po pusi than pon Nilitung ning arong parpik ang lo manela puson ning karong ke mana ciputu tek kedel lo mana ladak langsung na long mata non ke net long lo open na puna ingreng kring krang lo masih ansing mana ning karong lo ya semet pet ke corokang tunga bangke CM Dr. Tuliram Ronghang ake hai lapen Himonto Biswa Sarma Chief Minister alang liye lapen lapu nilitung homusti lo mahamaya homusti yam lunsing teron ake hai lapen council chairman Raju Tiso ake hai kedam tang apon nilitung proposal cupi dun pik lo halas ke Congress sarkar si dolang Aircel tower si jesemet pet bang ke chuning ridun lo sita mehla bang ke long leader pen la bang so BJP Bharatiya Janata Party la bang so sarkar bang bet pen bang ke nilitung network sita me long lo ning sampik lo Paklong kama long bangso geo network ke long puthak paklong kama hawar arat pen Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso EM Lunsing Teron Anparta Team Karbi Anglong Aphanta Kachoro Pajirpon Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pencenglok Ladak Nilitum Korkanti Homasti Non Dobom Council Chairman Pente Muhamaya Homasti Karbi Anglong IEM Alang litum kadu awe akerap ke citupen nilitum ke damtang ningkan ke thomplia prang pen ke hang ke chuning ri ke chingki ateng pen ini ani litum la mangso awar sai matela network ke chingki ke jetham media hin awar sai phan nilitum longpon lo Lapen paklong kamara da tum puthot kachuning ripon thulake kedam kewang atowar sitami prabjin pen nang selam pipon pulote paklong kam ahawarta bang ahawara son kaching thur chithek ponlong pupusi ningje pon Lasi prabjin pen towar nang selam pipon vek tha pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuning ri padopon lapen selam pipon vek poputa ning che thepon rinti paklong kam long samay ki wang jia por hus samay pregjam ke celara kaching thuro nang do bom selang busin tum ningi the dam do ate jasemet non ni tum masia ma ki hai la bangke Karbi Anglong ki pa pipiglang puchini pame la pena jok selang liat tok anu ki pa phia din samay lang ni humri bom lo la pen thidung schemes samay deng bom lo la pen non mobile tower ni tum kelong pen adak paklong kam long la pen samay penangan ni tum ki joy du ji la Dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong live Tang de pinya da update ki lapwan si kang ton poniklo